nó đã cái hình dung soi bom lo trên tag lên bom lo pu sắp neong tụi nó sai đấy lo lá chân nó lên neong ali pu bang nghe mi hip lo han cái tuần cái đang nhiri lo lâm bang nghe pen nào dak cho tuần đôi gì ini bang phong cái chor lo pu cái picnic cái đam lo nó bang nghe này ăn chơi chơi lo mà xin nó bang nghe lang bi phan wat mane drumming thum dam nang po school hem nang tu no nan ma dami nghe thôi 500 liter drum siwan ni wanu ni ne nang tu no an si kelo ma giờ nan dam bom lo. हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से हम लोग ये लेना था। तो ये पानी खाली कर दिया हमने एंड अभी हम लोग इसको लेके जाएंगे कंधे पर लेके जाएंगे अगर। सो गाइस हम लोग ये टैंकी स्कूल से लिए हैं VKB द न्यू स्कूल इन आवर विलेज। और ये बहुत भारी हो रखा है एंड बहुत सी दिक्कत भी दे रहा है ये। ओ माँ का इतना भारी है गाइस। फाइनली गाइस पहुंच गए जहाँ पे पूजा होने वाला है। तो आपका भाई का ये बहुत दर्द कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे रख के आया था एंड ये ढक्कन वो वाले के लिए, वो जो ग्रीन कलर है आप लोग देख रहे हैं उसके लिए, उसके ये घासू हड़लों के चाम कर रहा है एंड हमको यहाँ पे सोका वोका बनाना है। तो गाइस आज है 9/1/2022। तो 10/1/2022 को यहाँ पे पूजा होने वाला है, यानी कि कल। एंड ये वीडियो आप लोगों के पास लेट ही आएगा क्योंकि मेरे फ़ोन पे रिचार्ज नहीं है। फिलहाल गाना सुनते हैं गाइस। हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड इवनिंग टू ऑल। एंड आज का काम दिखाएंगे आप सबको। एंड आज ये हुआ ये चीज़, ये सब हुआ गाइस आज का काम पे। वहाँ पे सब मतलब वो जितना ज़रूरी सामान चीज़ है वो वहाँ पे रख दिया गया। एंड ये मतलब महिलाओं के लिए, हम लोग तो इसको कुंतरी बोलते हैं, कुंतरी हाँ। एंड यहाँ पे भी ये वाला चीज़ है, वो सब छोटे छोटे दुआन बोलते हैं करबी से, जहाँ पे मतलब कल का पूजा होने वाला है। एंड हला पीडी में हमने खौर बचार चिमडी बोले ये सब सर हबे या कुछ मतलब अलग अलग डिफरेंट एरिया से आने वाले जो सब लोग हैं उन सब के लिए। तो मिलते हैं कल एंड कल के ब्लॉग पे धूम मचाएंगे क्योंकि कल बहुत सी दोस्त भी आने वाले हैं। हेलो जी वेलकम टू द न्यू एपिसोड। एंड अभी हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ से कल आया था मामा के घर। दरअसल रात को मामा के घर पे स्टे किया था एंड अभी जा रहा हूँ। आज यहाँ पे पूजा है मेरे दादी के घर पे एक्चुअली। सो वहीं पे हम अभी जा रहे हैं कुछ काम वाम करने। तो जितना मुमकिन होगा उतना वीडियो रिकॉर्ड करेगा, आप लोगों को दिखाएगा। एंड जितना नहीं हो पाएगा उतना तो माफ़ कर दीजिएगा। अरे आया एंड यहाँ के देखा यहाँ पे दीदी रोटी बेल रहे एंड ये सब्जी है। इधर पूरा तैयारी हो रहा है, वहाँ पे खाना पका रहा है। si rongsar nun bang se ar klibom lo phak ta ke that po pu bang rongsar tum penang nang le lo pe pini kuru sartu madak dolap lo nda ke phak ka phe pini at ke tardim lo nda pu ke kuntiri long lo jo sinon bang kanan kito na hi nampak lang pon pong tumpan jo ekdom na pu ke pe se hing lap lo daga alu ke lab lo dag bok lab lo nge la dag we la dali nim tang lo pu bang hantun bom lo mera mix do ekdom lag thue yo hak thue ekdom non saro na puta han antun bom lo han mangli non se tang pon bom lo la ha ta ke that pong si lo ai ke nge long hong lo la pen lo jon ni la एकदम ओकंग थान लग लो बे और जोर एकदम पिपिने दो लब दगे हो पिपी मा की बिनियां तन दो लब से ले हाय तांग लो दिंग लो दने ओकंग थालो दो पलंग में सो ली ओकंग थान थाय मजे लो लबंगे फाको फेक लो अब जोर से लान थाय लं ले पिलंग लोते
एकदम लगता ओके थाक लो पिया bang lo dak wai ho jo mun एकदम bobom lo da bang ko video ban lo पिया ana me the non bobom lo da tụi nó về cái bố lo giờ đồ ăn lòng thật chụp bố hàng sân là nó tính là đi đừng vào đây nó đang cái hot hack cái làng này vậy Ini hot hak wek lama. Ingira lo hot hak lo lah. Sony Pilih dah. asi dong sar san mai ni li cha phapon lu hi tuman anang le lo malang alang to mangi pu buguri nang humpiam sa pula humpi dam le lo pen pen non nang pasai tong ik po alang ni tum pen yo ngapu lai tum hele yo la lang no sisa tum hele ni ke pha lu hi lo ngapu bimos rong par kardom pu rajani rong har pi lapu rimbi ka rong hang pi la pen lapu 30 gram sapi buguri ki chu rong tong lo pu mongwe lang li ke hai mongwe to kan biam mo den da nang ni lo don vào tụi nó đang này rồi cái chỗ bọn in cái là don vào lô don quả đang làm mong mà đạt lên hisap là hậu mong Taramu hai, cintang itu taramu. lên hisap don đây akas Pen hậu quen rồi mama lo có biết chưa anh hẹn vào là tôm cái ayo Allah Ini net ya. Nek ha. Jor. ni lo han bak bo bang lo Sop thích hay lo. Cái hẹt đâm bò. Đón nó tôm nó về cho tăng thái ven rồi nó nên tôm ran tôm ra cái tôm cho đáng bó là gì một cái chó này tôm ra tut ko lo yo chít tút bờ we te bang on nang li tum ta là akasawan ang chip pidat bò dah đón nó tôm nó về hor hack tôm han ok cái tháp phục lo yo là gì làm nó đó nang li thap pa frang lo lên Gong asa. Kalau Nihaka. Nihaka. Abi bocah di mana? Tụi nó mẹ hòn hát ok nó đã thập đằng thấy rồi đi jo nan bang earning sam lo po mat ke jo june tang lap lo manon bang hala jo antini farman pu ke thaka ok chutun po nan mati okol jang tumbang non hem kam dolang pu ben pujer po tum tawang jo ben pu tu bang non arnam pon po si bom lo dakam cara bon bob ne bang alomso ko video bunai yo alomso selo mojut po ne kam klem de lo non ne
Lapusi benar lo ko video nang kuri dua nang tu ma thek panong po. Nah lon con này xì của đi đun bom rồi. Non bang kang klam nang bola bu ba. Sinon na ko ready lo makang klam mana. I'm ready lo. Ready lo bne ko. Ready lo. La phao lo la phao phek lo non la dak tun ra pet po la mangai. Yo, akalar ekdom air sip ke lang mit ge jo. Mojje lo. Jo kumar le. Walk ta ke men lo klang pa me ka ke desi ta walk ta yo. Ekdom lo. Phao ta ke men le yo. Pilo ko le. Súp à súp là lồng. Phao sop ma. Có cả súp. Non đang súp là chết sâu rồi. Si non bang jo. Rantini ta kicholo. Rantini okta. Oka anta abedia sita atap sabe sita non no tempat lang pon ko. Jo. Non napu ok bang hek bom lo. Ik nahin te. Jo. Ha? Junje ta tikang nang bo. Junje ke. Oh ini bhai ni bag juni mane. Ha bhai. Apun achak le.